Так, достор, дагы бир жолу жалпыңыздарга ассаламу алейкум деймин. Урматтуу биздин волейбол сүйүүчүлөр, Нур Спорт каналыбыздын катталуучулары. Баарыңыздарга коңшу өлкөбүз Өзбекстан жергесинен салам айтабыз. Тактап айтканда Фергана деген областынан. Бүгүн буюрса ушул жерде бир жакшы оюн болот. Ушу Өзбекстандан негизи оюнга чакырышкан экен. Оштон bir команда келди. Мына көрүп турасыздарбы? Бул биздин мына ушу Оштон командасына соперниктер. Бул жакта Наманган деген команда экен. Наманган шаары тактап айтканда. Ошол достор, азыр ушул жерде бир жакшы оюн болот. Мына достор, 14-20 декабрь 2025 жыл. Составты бир көрөсүздөр. Мен мына жерге отурам дагы. Мага. Так, Өмүр, Нурислам, Эржигет, Арген, Айдар, Жайнак. Мына Марсель связкада. Нурислам урдап. Анага. Айдар. Жок, Айдар дейм. Мага бересиң, мага бересиң. Мага берем. Өмүр урдап. Ошону тура алайлы. Sen nelerden Alavuka'dan Alavuka'dan gelip. Oldu. Onlar Alavuka'dan gelip. Yaxşı. Atay, oyunga geldingizler mi? Yaxşı. YouTube'ga жазсаңыздар, Nur Sport деп жазсаңыздарчы. Nur Sport деген, Nur Sport. Nur Sport. Мына. Достор. Boş. Жоқ, қызылка жоқ, қош өзі. Қош. Болды. Так, достор, мына екі команда бір-бірі менен саламдашып атат. Наманган шаары менен Оштон келген команда. Мына. Өмүр менен Айдар крес ойнойт. Темпте баарыңыздар билип турасыздар. Арген менен Нурислам, Либера Жайнак, связкада Марсель. Так, диагоналда Эржигет, нешеда деп таанисыздар. Фергана шаары, достор. Так, биринчи топ берүү Кыргызстандан болот экен. Арген. Так, ишкырык башталды, жаңырды, оюн башталды. Так, Либера кирди. Зал чоң зал экен. Сетка. Так, достор, каналга сөз түрдө катталып коюңуздар. Beşinci номерде.
Şefka. Ömürbek top oyununa koşadı ekan. Çok. Elçigi. Tamam. Dostu. Ana, Norislam. Biroq out bo'lgan ekan. Out. Skipka. Tablo dostlar jabılıp kaldı da şoğa shot baytishni biraz kıyınroq bo'ladi, to'g'ri so'zlar. Tablo ne oldu da? Tosma var, tosma. Argen tost, argen. Ömür 2'den vurdu. Oh! Azamat Aydar. Tayyip katta o'xshaydi. Оля. Так, тайм-аут Namangandan. Fight koydu, fight. Erjigitga bir o'xshaydi, aytdim o. Setka bo'lgan sen. Talashib yuribdi.
Özganda kullanı. Çayına kalıp çıktı. Argen. Tamam. Toros, yok. Varsel tırtıp koydu. Avutıla. Şöyle. Bu yanında görüp koyacağım ha. Çok bas. Anam. Bir de sen basa bir gibi ayta gel. Ömer. Dua olma fazla. Tak anan dostlar 15'ge çeyin boludat. Эми ушундай шарт эки жолу жеңсе, эки победа, эки жеңүү өмүр акырында катуу уруп коет. Жакшы азамат. Намангандын командасы мына. Парвоз дейт, Парвоз 5-номер. Он бешке чейин эле оюн болот. Parvaz. Так, топ берүү Ош командасынан. Кабыл алуу жакшы. Коргонуу да жакшы. Ооба. Өмүрбек алдап койду, Өмүрбек. Жок, элжигит экен. Ержигиттин соккуларынан этият болуш керек. Биз ошого туш турабыз. Ислам. Toptu Ömürbek çavat. Ömürbek Kuvalda Toros kaldı. Çattı. Oh. Toros kaldı. Tosma var.
Erjigit şunday uğrattı. Biz mınanday jerge düşüş kerek ekan. Tak. Erjigit toptu çaptı. Taza polya. Ma'lini o'xshamadi desa, ipi chirib ketgan ekan-da, shashqir. Aldap koydu, akılga saldı, akılga. Vay azama, çıktı. Kayra belçi dağıdır. Ömerbek, Kuvalda. Olha. Parvazdır. Nurislам. Коля. Таза, Erjigit. Ömürbek. Osmo var, Nurislам. Out. Pas setmey kaldı o, bırak aldı abi. Zal çoğun ya zal. Nurislам просто çaptı. Скидка. Коля, таза. Ana, uğraştı.
Так, достор, мынаке. Мына ушинтип 2-0 эсебинде Кыргызстандан келген команда жеңишке жетти. Жигиттер. Шынны кайнап кетти экен. Шымо. Өмір қашан болады екен да? Зал сон чоң зал екен бірақшы, ескі зал түшкен екен. Ойынды сөз түрді бөлішіп қойыңыздар, группама группасы. Әр біріңіздер мүмкін болушынша. Таратастар, класс деген нәрсені басып. Bir komandаны жеңді. Бұл Қырғызстанның бірінші ойыны болды, оштың ойыны, бірінші ойын. Ана, арген. Зал қандай екен зал? Зал жеңілі? Doğru geldi. Жақсылы? Болды, десеп. Görüşürüz.